Jau umat grup Urnado negamit haka jilekai percaya ke damak hadin bawa yo tap ya kol ke arling ba ka friki. Ba ka jingjau umat jong Urnado negamit ke dega jingjau umat daga jingkemen namar ula kermen bawa yo kur trofi haka Saudi Pro League. Kumta urlong sisya ke jing angnud jong Urnado ban kur trofi haka Saudi Pro League menta ka yom namar bak Al Nassr klub limno ya ka damak negamit ta saulo wekol. Hagaba Urnado marway la krwit hadu arkol. Ubala poiru menta syaka kendai spa ni pulai kol haka karir ke jong u kwadang duna satang arpu new kol ban poi syaka thong kasia jarkol. Te menta hakane ke video tongna pe kamnia. Namar na kini kendai spa ni pulai kol kiba Urnado ulayo la khuru hadu kumbal lai pu new trofi haka karir ke jong u. Ronaldo mentau la poi je ka kendai spa ni pulai kol kata san kol ka klub Sporting CP, Spa South San kol ka klub Manchester United, South Spa San Kol ka klub Real Madrid, Spa Iwe kol ka klub Juventus, Spa Arab kendai kol ka klub Al Nassr, pat Spa South pulai kol dalam tak Portugal national team. Total barok kendai spa ni pulai kol. Kumta Urnado day player ban ningkong hak history banyak kur trofi hak South League competition bahe. Kata nagap taka Portugal national team nang taha England, Spain, Italy, bar Saudi Arabia. Bar lingba kejing yok kur sakane kawai ke trofi negamit Urnado mentah karir ke jongu lakur hadu laipu new League trofi. San League trofi hak Champion League, South League Trophy haka Club World Cup, Light League Trophy haka Premier League, Light League Trophy haka UEFA Super Cup, Art League Trophy haka UEFA Nation League, Art League haka Serie A, Art League haka La Liga, Art League haka Copa del Rey, Art League haka League Cup, Art League haka Super Copa Italiana, Art League haka Super Copa de España, Art League haka Community Shield, kawai haka Euro Arajar Katnriu, kawai haka Copa Italia, kawai haka FA Cup, kawai haka Super Copa de Portugal, kawai haka Arab Club Champion Cup, bat kawai haka Saudi Pro League. Bat ka neka trofi ke bak Al Nassr nekamit klay khor haka Saudi Pro League kaderu haka trofi ke bak Shipau na kapda ka club. Klak khor kong house nem khat knespa nipsan, khat knespa prapo, khat knespa prapwe, khat knespa prap khandai, khat knespa knai pusau, khat knespa knai pusan, arajar khat sau, arajar khat san, arajar khat khandai, bat menta usnem arajar arpo henrio. Bat Urnado nagamta ke Al Nassr menta ke yom nagisapo arsin yilekai, ulayo lai pusau kol, South League assist, bat ula kursendon, ia kenam ladu haka Saudi Pro League. Kumta hadin kejing anut ke balas lembha mentakla urlong sisya ba Urnado ulayo kur trofi ha Saudi Arabia haka Saudi Pro League. Bat ula poiru hadu kendai spa ni pulai kol haka karir ke jongu tagi arkol kibala yo negabit. Bat negamit jeka kol ke ar Urnado ulayo ru lingba ka free kick. Kumta kutno jinlekai haka League ka Saudi Pro League bat mentakla deka peli jong Urnado ban penkre sana ke Portugal national team ban mimadan haka World Cup arajar arpo henrio ku Sibon.